15% ebagerwe kulingana ne strength na wakoraki kwanyole biro bingana. Advantage ya kabiri, benefit ya kabiri ase chama nominations nchirororo kulingana ne biro biria muranyole buna kawaidere. The top up seats chirichi affirmative action to attain 2/3 gender nominations ngukuruchire. Okay. All right. Kurwase omogusi tindarora inkiago konyeke especially gutwara a regional party munabono gwateba mubwate Progressive Party of Kenya ntobwate ye UPA nebya mabinde ga kurwase riro bali gusi maybe ngakyumo gusi yago benefit gutwara ikiama gose gutatwara because so far muna gusi it's not very clear ngakiama kikire kyumo gusi koruchinga kicha 40 people. Biamano litangani tigante be 40 people they go exist anymore. Yes. Because nja meretwe na Jubilee engakieria. All right. Telia se list ye biama bilia we go exist as Kenya. Omogusiga ko benefit ya senginjo aligning ye biama biye bigetaku bono ya beire more pronounced kubwa bunyuma. Ngakiede tu arore biama ebinge bya beire bigesa kumono kuwa nyuma. Yes. Igobona buna Abarai bwense bokogenda simyora umoja nero na wande baro ekera bawo chikorosia serikali mbaire chi memorandum awa kurwe bisako hawo ntubuno mugusi te konyarekana tutoke ngantoli SMS ase bintu bikubagwa. Okay. Igo umugusi ara akonyekeriuka ekera ara ite nagotebiri benefits chirabu PPF fund nero political parties fund na nominations. Eyegera benefit yabagusi ekera bara so ebyama biito byagusi egere na baruba chigo benefit this national cake. Okay. Nagotebiri nga chama te yoboniga iranyole 50% plus 1 on its own. Okay. Etabu atie byama ibindi tumasiri. Igobono buda bono ebyama bitokwa na byagusi tokonye biro mugusi because presentation ya ito ntu chake gukora bargaining power. Era abantu basoere iroroba MP na ba MCA ntu bargain national nga inkitora anyole kurwa serikali yeyo erese coalition wose political party coalition party. Okay. All right. Timaiti beka buyango motegereri kuruchinga ki siasa ebyame binge yachete gose multi party democracy tonyori byame binge muna bwate aboneka ntu bwate 83 registered na pego muna bono regional parties na bakonyo muna bono rogongo rwa Mount Kenya robwata about 12 centro yoga naga gusina rombiro bitali bike ekene kyorokereri kyugo kina gwa democracy na bono kero tuli gusinte tukwandire gusi anya tubwate byama bire bitatu bitano ne kyorokereri kyugo kina kwa democracy gose ne kyorokereri kige saku yasinyurugo chamo kikwana muno yomo. Tigante abe na kurumal party democracy bekwa ebyama bya siasa karabire binge Kenya igotole is a growing democracy. Ntura mature democratically to a level tora ikasto kwa rabuna bono free and fair nominations. Unechi ebyama bindi bikumaina ngamba chibakoli free and fair. Asinge ntura tora infrastructure resources area buna bono okora free and fair nominations you pass. You need staff to one in you need boxes, ballot boxes, and you need security to manage here. Na indenga again take kora go kutumie a list ya members bali be party area. Abantu baito Kenya ga ba ku register umonda bwate card ya ye party ngao lakini ale member ye party ngao. Bono amajikaria ideology litoko dange believe umonda utwale card ye chama ya pirivetin. Yes. Ntoraikera bune country. Igo ebya maybe send bune wate be wate 12. And to sinto wate se bita to bine.
no kuna make sure nga ebia maybe good views with tension ili ojayaba as the bigger political parties. Okay. Asing incho nomination processes na chichi abeire a nightmare. Particularly the strong candidates abago jababa targeted monto bekerwa abantu bamorusi agara bachikomanyolera ku chimoino. Igo muchucho yaitu actually nomination nere kogera ebyame byende byache bingi onye ndizwa what the free and fair bantu mbale gocha these other parties. All right. Timethia se on a fair ground keroko ligele gusia sabodon ki gusiegane timono. Is it a political party? Guseno murayuranya roko bagako babwatania keromo kwenda buna gwate baba gaining ya toka ngana bakunya roko bakakwana sele bakoni magusiki kana tokanete. Itangani kabisa mbiyamano niliswaligia usi igeta get deport abantu baito basoe echama yabo gekogera na election tete ko the maene nganje bonega kobe national chairman yevyo mabya siasa na arodira mangana mangiri ya siasa ya Kenya na arodira nga ekera motali represented roraria mutabwatia outfit ko bali present na bebe ndiko ko rumwebwe to mora na konyara maybe CDF kawaida which is a normal allocation but the bigger national cake appointments para status ministerial na PS onde tayora bakonye onye mubwati echama ya ino uchikura mumanya konyara Abarai bali bako represent at national. Yes, it needs support. It needs a political party. Okay. Na Abarai. Because Abarai bago jo to negotiate the area. Ekera ko and as an individual. Na rodi Abarai bandi bako to keranga maybe they are supporting Baba or something. Lakini ekera bako and as individuals. Ba ko nyara ko negotiate bune ekera bara agenda or as a corporate body. Ere chama yo mugusi una bono pipi. Okay. Okay. All right. Tetuski kuja sige ngani ngaure kintora skante to komo ali bakomo tegerali elinde morente megangi ku eberenkele bia embere biebi na bewanyo kubwate liboli basabuno mwancho mategeli nyona to sanga mna Misati umanye kiroko bwo mu wema bia siasa gaiga Kenya sanga mona into 0704102102 0785102102 kuna mona nje Vuna radio hela ihi Waire biyo no boke boye sabana. Eh. Okay. Okay. Asante sana Gladys Nero Bokeboye sokurikise mochiri chenya mira asenge nchekerengelikio Vuna radio hela madam Kiboire
Buya tole kabisa. Eh. Otebire nguburiare. Sawa sawa. Sawa, asante. Timetinga yate banga nguburiare kini kototebale. Vuna radio ela. Eh. Biamano sokoro. Biamano. Ndajenga tegere ule fuma. Sawa. Asante sana. Singe nchuye liboli ilikuwa niaba ya Abarai bali bali katika siasa. Vuna radio hela. Hello.